Ćao i veliki pozdrav, moje ime je Miloš i danas radimo jedan zanimljiv efekat za vaše vokale i pomoći vam u miksu da to zvuči malo lepše, profi i svetski. Sad ću vam i objasniti o čemu se radi, znači reverse reverb efekt. Ako na intru ste čuli najvjerojatnije kako to zvuči, evo sad ćemo i da nađemo, znači idemo, evo da nađemo neki iz ovih njihovih, da kažemo, samplova neki vokal. Evo samo da uradimo sljedeće. Da vam ne bi se ovo čulo ovako stotinovi glasova, samo nađemo D cut by itself, evo ga, cut by itself. Mislili smo da ne bi prelivalo se više nego samo jedan. Evo ovako, sljedeće što treba da uradite, otvorite mikser vaš i prebacite ovo ovdje u, da kažemo, prvi kanal. Sad dobro, dajem prost primjer. Evo, samo ćemo da preimenujemo da malo to pokažemo. Ovdje channel routing, route to this track i evo, ubacili smo ovaj u prvi. Sad, sljedeće što treba da uradite je da ubacite dva Edisona u vaš mikser. Evo ga, Edison broj 1 i Edison broj 2. Evo ovako. Sljedeće što treba da uradite da uhvatite, dobro, možete desni klik pa edit, ali preporučujem ovako, da prevučete ga u prvi Edison. Znači, kada ste prevukli vaš sample u prvi Edison, odete na ovaj ovdje ključić i idete reverse. I evo, sad je obrnuti. Sljedeće odete ponovo na ključić i odete na convolution, ne mogu prelomim ovaj reverb, i ovdje idete na preview da vidite kako je, koliko želite reverba da ubacite. Ajde, nešto ćemo primjer, znači, proizvoljno. I evo, znači, ovo ste završili. Znači, prvo stotični, znači, reverse da obrnete, ceo vašu nazad sample i da dodate ovaj reverb. Sljedeće što da uradite, da obeležite ovdje, znači, možete on input, znači ovdje recording i ovdje play i sasnimati. I sada odete na ovaj drugi, znači Edison, gdje ste snimili vaš, da kažem, sample iz prvog Edisona. Odete ovako i sada odete na ključić i odete reverse i pustite samo. Malo ćemo skratiti, znači 2 puta levi klik da malo izbrišemo, da ne bi odugovlačilo ovoliko. I to je ceo trik, znači to je to što se tiče ovoga tutoriala. Znači važno je da ubacite vaš sample u prvi Edison, da ga obrnete nazad, ono reverse, i da ubacite ovaj reverb. I sad zavisi koliko ćete vi, proizvoljno sam nešto ubacio, i onda otvorite drugi Edison i kliknete, znači, na snimanje i pustite onaj prvi Edison. I šta snimi iz prvog Edisona, snimit će ovdje, samo odete opet na ključić, obrnete, reverse i dobili ste taj efekt. Evo još jedno ću čuti. Ako je bilo prebrzo, vi usporavajte snimak. Ćao.